Maya payabak po kay kayungan, kaniting banala kapag masusyan, yabetala ka rin kay katang panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Anthony Chase Gozun, Katrina Camille Gozun, Rosario Manaloto and family, Reynaldo Tamtangco and family, Annabel Suplico and family, Ella Ramos and family, Fesoto Pineda and family, Eder and Rolly Nicdao and family, Butch Velez and family, Let Castillo and family, Lydia Lacap and family, Mel Rivera and family, Randall Angeline Reyes and family, and the Catholic Women's League, Larry Quilino. Para ka ring mag-birthday, Dolores Coloma. Para kang special intenciones dari Mary Manette Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Socorro Garma and family, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Christina Miller, Patricia Foronda, Romel and Lori Medina, Rashid Medina, Socorro Limson, Emmanuel Quizon. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Remio Pangan, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Duruelo, Irene Otencio, Pauline Dayrit, Neil Tanhueco, Edivinia Sapno, at ding sablang kapatid masakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabit protection ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David. At para king alanganggang kapaynawan daring kapatid tamong Mayang Ubye, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Perfecto at Paz, Jose Trina at Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Cesar, Wilma, Villahermosa, Walt, Oscar, Maria Cecilia, Dr. Kenneth Tristan, Estrella, Amando Sr., Estela, Narciso, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Victoriano, Aliana, Beatrix, Richard, Jules, Cesar, Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Virgilio, Melencio, Nelson, Ricardo, Elena, Josephine, Regina, Ramon Sr., Chofista, Vicente, Elsa, Danilo, Dolores, Benito, Francisca, Pasencia, Elizabeth, Josefina, Aparicion, Inocencia, Ray, at ding sablang kaladwak yung purgatorio at detangalang makagan nakakarela at ding sablang mete ulin ng pandemya. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong at king kaligtasan da rin kaya katang frontliners laban king COVID.
Anting meto nga pamilya, makatipon tamo, king lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Manalig ta, king Ginoo, amirarayo kay katamo, king alang anggang kamatayan, at tatalakad siping tamo, king lungkot at kaligaligan, at mimingat kay katamo, ban etamo mitakid. Ing Ginoo, manatili ang parati kaya kayongan. At kaya timorin. Nino mambisan tuki ka na ako, sakwil ning kayang sarili, pusana ning krus na, at tukiya ka na ako, nga na ning Ginoo. Papalad na ning Ginoo king Ebanghelyo, ing kondisyon, ban maging disipulo na, pamisakwil kin sarili at pamamusan krus. Ingalagad, tao yang mapibabata, king kasakitan, uling manakit yang ulaga, manakit yang maya pabunga, king kayang daralanan, king kayang kasakitan. Ing kapibabatan, magdalang kanawan. Batang maging karapat dapat makisulo king dulang ning Ginoo kaniting Eucharistia, si siyantala ring agawatang kasalanan, at misan pa anyawaran tamo yung lunos at pakalulo ning kaya katangig pa. Ginong Jesus, dinalan kang maragula kasakitan, at adawon mong pusanan mila, adwan mong pusanan mila, ringkekeng krus, kagulutan mo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Hesu Kristo, tikmus daing biyemo, at adwan mong ibating mi, ingke kami alang-alang keka. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginong Jesus, mi bangon kang pasibayo, kay batning at lungaldo, at ipangako mong akit ming biye, kaya bemo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, patawaran mo ring kasalanan mi. Iligtas mo kami king dewakan at kamatayan, at tayran mo kami painturo king ganap at alang hanggang biye. Amen. Sasamban, pasalamatan, arangalanda ka. Ligayating Diyos, pamatas sa banwa, kapayapan ka ring taong, ang kaluguran, ligayating
Manalangin tam. O malugod ay pa, kukutang na kaya kamingeni ning anak mong Yesus, nung ninuya at nung nanoing kabaldugan na king biyemi. Sopan mo keng makakilala kaya kapamilatan ning pamakirakemi king mismong biyenang mitmong lugod, angga king kapupusan at king alangkay mutanang pamanyuyo, pati na king kayang krus. Kapamilatanan iti, maging kakalugura na kesana, ikeng tinakman kaya anting biyena ning biyemi. At kambena, maging talasuyo kami king metong at keka. O Diyos ming mabibiyat magari, kambening anak mo at ning Espiritu Santo, metong a Diyos manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning propeta Isaias. Dinina akong pamanalastas ning Ginoo at ekulinaban o ginulot keya. Inarap kay ingulot ko, karetang mamatbat kanako. Ekula inambanganan inyang inumisda ko, inyang sepulyot da yung balbas ko, at pigluran ing lupa ko. Dapot ing insultura, naku anano balang, uling ing gining Diyos, yang kako babiya kasaupan. Siniknangan ko ing lub ko, ban api bata ko la. Balo ko, king bilako ing kakong dangalan, uling ing Diyos malapit ya, at patunayan na, kingalakong pamikasala. Ating masikan alub, abisang mandalum kanako, bustan yung unta kami king husgado, pabustan yung karin misampang demanda, ing ginong Diyos, ya ing mismong magluwalo kanako, ninong ening makapatune, king mikasala ko, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Impong pakibat tamo karing dalit, kingarap ning Ginoo, karin ko mabibye, ulitan tayo po. Kingarap ning Ginoo, karin ko mabibye. Kaluguran ke ing Ginoo, uling pakiramdaman ako, neng manalangin ko. Pakiramdaman ako, neng mamaus ko kaya. Inyayain ka na akong ausan, hanggang atin kong pangisnawa. Kingarap ning Ginoo, karin ko mabibye. Inyang miras ko, king bingit na ning kamatayan, at tatalnanin ng siyol akarinan, mikatman kong takot, ampong kaligaligan. Kanita, minaos ko king lagyo ning Ginoo, ngako, o Ginoo, pagparalampo ko, iligtas mo ko. Kingarap ning Ginoo, karin ko mabiyebye. Mapaglunos siya ing Ginoo at makatuliran, ing kaya katamong Diyos, Diyos siyang malunusan. Ingatano ning Ginoo diatang alang akarapat, inyang atyuko king panganib, ya ing kanako sinagip. Kingarap ning Ginoo, karin ko mabiyebye. Linagtas na ako king kamatayan, at luwa ko mamagos pinulis nangan. At enako pepaburen meraig king kabiguan. Kingarap ning Ginoo, karin ko mabibye. Kingarap ning Ginoo, karin ko mabiyebye. Pamasang ibat king sulat ng Santiago. Kapatad, nanong kwenta na nung sabyanan ning metong a tao, ating kong kasalpantayanan. Dapot, ing dapat na, eneman patutuanan iti.
Akabos ne kaya ning anti kaniting kasalpantayanan, alimbawa, ating kapatad, amay ngailangan ni malan at alang apangan. Nanong kwentana ning sabihan mo kaya, saw pa nakasaning Diyos. Kaya, kapay dimla at mga kasanang masalese, nung emo neman dirinan imalan ay sulod na, at kanan panulo ng danop. Makanya naman ing kasalpantayanan, nung bukod yamong pamaniwala, dapat alanemang dapat, amay yakit kambena, kasalpantayanan niyang mete. Dapat atin namang sasabing, ika ating kang kasalpantayanan, ako naman ating kung dapat. Ing pakibat ko naman kaya, antiya kaniti. Ipakit mo kanako ing kasalpantayanan mong alang nanumang dapat. At ipakit ko naman keka, ing kapamilatan daring dapat, ing kanakong kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, parangalan tayo pungining mayap pabalita. Itangan po, para kanako, imbukod kong apag maragul ko kuyapin ning krus ning Ginoo tamong Esokristo, uling king kapamilatan ning krus na, ingyato metene para kanako, at ako metenako king yato. Ing Ginoo man tabaya kaya kayungan. At kekan timurin, Pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Linakadya Jesus Cambera di ngalagad na papunta king balening Cesarea de Felipe. Kabang lalakad laking dalan nga nang kinutang karing ngalagad na king palaged radeng tao nino kano ako. Ngarang may kibat sasabyan da ring aliwa king ikay wan na maminyag. Sasabyan da naman ding aliwa king ika i Elias. At sasabyan da naman ding haliwa pa, king metong kakanu, karing propeta. Dapat ikayo naman, kem palageyo, nino ako, nga nang kinutang karela. Ikaying Kristo, nga nang Pedro. Kay bat nanita, penabilin na karela, king era panyabyan iti, kanino man. Pigmula na lang tirong Jesus ding kayang alagad, nga na, sukat yang dumalan da kalakasakitan ing anak ning tao. Isakwil dering makatwana ning balen, ding pamuntok daring saserdote at ding eskriba. Papatere, dapat king katlong aldo subliyang mye. Malino nang sinabi karela iti. Kanita kewani ng Pedro i Jesus karing alagad at tinutulya king sinabi na. Dapat
Inarapa na lang Jesus ding alagad na at sebyana ni Pedro nga na, dumayo ka kanako, Satanas, ingisipan mo, eking Diyos, nun eking tao. Pelapita na lang Jesus, kaya ring dakalataw ang ponding alagad na, nung bisayang tuki kanako ing ninuman nga nakarela. Payalyana ing kayang sarili, pusana ning krus na at tuki kanako. Uling ing ninumang magnasang sagip king Biena, abating neiti. At ing ninumang kabatingan king Biena, king uli ko at king uli ning maya pabalita, akit neiti. Kapatad, ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya paabak, kaya ko nga po. Minsan, ating mikaluguran, parehas lang heavyweight, mamangan la. At kaya ridang mengan manyaman, nga nang migsalita ning metong, yakabisa, mag-diet ta na, nga na. Ating paralan ngeni, mabilis kang mayayat, pilan mong bulan mayayat ka, nga na. Itangaw sandang intermittent fasting, nga na. Mayayat ka talagang mabilis, nga na. May kibat yung kaluguran. Ika nasan dili mo. Pilang kumbanuan tipon-tipunan ni tabako po tanggay, pilang mong bulan. Gisanan ko, nga na. Buriking pakibatay ta. Pila na pinamang banwang tipon-tipunan ni tabana. Po tanggay, pilang mong bulan. Gisanana. Wari tuto naman king karanasan tamo, deng bage paulagan tamo, deng bage masanting para kaya katamo. Mekad, pisakitan tala. Mibata kang magsakripisyo para kareng paulagan mo. Kareng bage importante keka. Ilareng dinan mong panahon, ilareng emoy tabili bistaman masakit. Nino mambisan tuki ka na ako, payalyaning kayang sarili, pusana ning krus na, at kanitaya pa makatuki ka na ako. Malino neng malinong papalad ning ginuking ebanghelyo, ing kondisyon, ban makatuki yung metong nga tao kaya at maging disipulo, pamipayali, pamanyakwil kin sarili, self-denial, at pamamusan krus. Cross-bearing ngara. Masala, king ing alagad, makatuki mo ken Ginoo, yapinin taong biyasang mibatang kasakitan. Bakit? O ba't malino na yung pepalad ng Ginoo karelating kondisyon ng pamanuki kaya? Uling balo na ng Ginoo, king iya mismo, dumalan niyang masakit. Mamusan niyang mabayat. Nyapin nga na yung anak nin tao. Dumalan niyang dakalakasakitan. Pusana ning krus, Mateya, isakbildereng makatuan ng balen. The Lord knew the suffering, the passion He would go through. At makanano yatuking metong nga tao kaya, nung king kasakitan, neapakyapusan. May atok yan, inge mo apakyapusan. Nyapelad din ng Ginoo, karela, ining kondisyon. Mupin, din ng alagad, aliwala intindi. Yahin yan damdaman ng Pedro yung kasakitan na dalana na ng Ginoo, nampekibat na, Ginoo, ikaying Kristo, ikaying Mesiyas, buri na sabyan, ikaying talapagligtas miyawari. Iligtas mo kami, karening kekeng kasalang. Tandaan tamo po kanita sa sakupa no ning Roma deng Hudyo at dakal pamanabuso amalilyari karela. Nya kingisip da ing ginuyang magligtas karela. Makanyan ing lawe na ning Ginoo king kayang misyon kimbye. Ing anak ning tao dumalan niyang kasakitan, mibatayang mamusan krus,
ban mika kanawan at kaligtasan. Nino mang isinop na imbyena abating naiti. Nino mang mibating kimbyena para kanako at king maya pabalita akit naiti. Nga na. Pag nakananiti kaya katamo, talaga namang malagwa intutuki king Ginoo. Malagwa. Ita mo pong taong pisamban balo tayo ni. Ita mo pong magkapilit bisang mibyebye matulid balo tayan. Na mekad as nakangkarakala sakripisyong kailangan pibatan, kailangan dalanan, krus sa kailangan pusanan, ban bibyebye kang matulid. Ating kong basa king social media nga na, what comes easy usually does not last. What lasts usually does not come easy. In kanong malagwa mong ikwa, mekad magluat. In kanong tunay magluat, itang sakitan mo, pagalan mo, sakripisyon mo. Nyanong makanyang pala, itang magdalang kanawan ing kapibabatan. No sigurong papagtas da ko pong gamat Kenny, nino kaya kayong malang pibabatan kimbye, baka lamang pong magtas. Nung atin mang magtas, nabalo, natanggap, ing biyena nin tao nga ita. Itangan, atintangan pibabatan, krus sa pupusanan kimbye, regardless of our status in life, regardless of where we are in our life, we all have a cross to carry, suffering to bear. That's all right. Ulinging magdalang kanawan ing kapibabatan. Kareng magaral, pibatan dayting banwa ning pamagaral, balang mabiyasa at mi kamasanting parasan gimbye. A brighter future nga tamo. Kareng magobra, pibabatan daying ing pagal, ing sakit, ban manakitan kabiyayan. Kaya kayo pong pamilyado, ating susuporta na pamilya, mibabata kayong miyayaliwang kasakitan para karengke ko ang kaluguran. Ngayon pong aldo ngayon ni September 15, ware, nano po yung pagpiyasta pag September 15? Birhen Dolorosa. Nya piyesta po, King Dolores. Makipamiyesta ako po ka rin. Diyan ako taga ka rin. Waring Birhen Dolorosa, yaning pakilala na. Ing Birhen, dinalan kasakitan, dinalan mabayat, pibatana, ing kasakitan na iti, uling balo na, ning maging dalanan ning kaligtasan para karing yato, para karing tao. The Blessed Mother endured this pain and suffering. Uling, this is the only way to save the world, to bring about salvation. Iya siguro yung kaya katang pialimbawanan mo munang dili, ing Birhen Dolorosa. What comes easy usually does not last. What lasts usually does not come easy. Napangako ng Ginoo, ing biye masagli at manawa. Krus at kasakitan, ing papalad na karimbisang tuki kaya. At karetang makapibata, king krus apapusana, king mabayat apibatana, ing tulang alangangga, yang makapanaya. Uling king taong mapibabata, ing banwa, yang makapanaya. O ining pangadita mo, King Aldo iti. Bisatan to king Ginoo,
at dakal tamo buring mabayo kimbiya tamo. Anyawaran tamo yung sikanan bibata. Bisakwil kin sarili, mamusan krus, magsakripisyo. Ulig kin taong mapibabata, ing banwa yang makapanaya. Amen. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, igpang mayupayang tuto, lina lang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banalay Espiritu, may bayit kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king Katlungaldo, sinubliyang mebye, pepay tasya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka ring mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king biyala nangga. Amen. Adwan tamo king Ginoo, ing ipagluwalo na katamo, at sopan ding sablang mangailangan kaya. Nga tamong manalangin, umeka Ginoo, at iligtas mo kami. Umeka Ginoo, at iligtas mo kami. Umeka, Ginong Jesus, umeka, at saupan mo ring makakilala, king karelang talapagligtas, at ngaming manalangin. Umeka Ginoo, at iligtas mo kami. Umeka, at saupan mo ring kulang at etagan mibyebye, agpangking karelang kasalpantayanan, at ngaming manalangin. Umeka Ginoo, at iligtas mo kami. Umeka, at saupan mo ring alang sapat taymalan aya sulod, at kulang nga pamangan, banapawing karelang danop aldo-aldo, at ngaming manalangin. Umeka Ginoo, at iligtas mo kami. Umeka, at saupan mo ring manatiling alang pansin, king kasakitan ang makapadurot karela, at ngaming manalangin. Umeka Ginoo, at iligtas mo kami. Umeka, at saupan mo ring mamusan karing karelang krus, ay eman makibalo, king ika ing tutukyanda, at ngaming manalangin. Umeka Ginoo, at iligtas mo kami. Umeka, at saupan mo ring mibibili king panganib, karing biyera alang-alang keka, at king ebanghelyo, at ngaming manalangin. Umeka Ginoo, at iligtas mo kami. Tanggapan na saning Diyos, ing kapasalamatan tamo. Yulino sana king kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong mayangobye, at ipagkalam na sana ing kapag nasandaring pamisa, ipanalangin taking Ginoo. Umeka Ginoo, at iligtas mo kami. Ngeni, adwan tamo'y sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi, uling maniwala keka, apatutuanan mi sana ing kekeng kasalpantayanan, kapamilatan ning pamibye-bye mi, agpang king biye mo, nginit kapilanman. Amen.
Talakad tapo para king pamag-insenso. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya arapaning Diyos, sigpang mayupayan tutu. Tanggapan na saning Ginoo, iting daon ka ring gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamon ka sa plala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ning kaya kang balayan, at tanggapan mo ring kaya kaming ain. Mananasan ang impamanyamba, nimbalang metong ngeniketi, magdalang kaligtasan karing sabla. Pagkalob mo iti, kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Amen. Ing Ginoo mantabe ake kayongan. At kekan timuri, Yat nayo ren pusoyo. makayat na no king Ginoo. Salamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid, Tuneping karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati o igpa. Diyos kingalanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong Ginoomi. Kapamilatan ning kayang pangabait, mi bait kem pasibayo. King kayang pamaylasa, mi kabuske king kasalanan. Kapamilatan ning pamanyubli ng mebye, mi bangon kami king bye alananga. King pamagbalik na king kekang ligaya, lungob kami king kayarian mo banwa. Ulinita, makiyagom kami karing anghel at santo, kabang daralitda ingalang tuknang dang pamamye kapuryan keka, ngaming kakanta. Kekang ligaya, Osana, Osana, Atasan, Osana, Osana, Atasan, Wanin darata, ilagyo ning Ginoon wanya. Hosana, ing kakatas-katasan. Hosana, Hosana, ing kakatas-katasan. Tunay kapin banalo igpa, igaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoong Yesukristo. Bayo yami daon kusan lob kim pamaylasat kamatayan kinwane tinape, pasalamat ya keka pirasone, at binyene karingke ang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiyeng kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ni apunan kinwaning kalis. Pasibayang pasalamat keka. Binyening kalis karing kayan disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti. Itiyeng kalis ng kanakundaya.
ing daya ning bayo at alang hanggang tipan, amibubu para kayot para karing sablang tao, banketa, ipatawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Susyan, maligayang pamagbalik mo kay kami ang Amen, Amen, Amen. Inyangin igaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinapen imbye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Papakumbaba ming ipagamuamo, king kaming ansa ng misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan meo igpa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambenang Francisco in kaya kaming Papa, Florentino in kaya kaming Obispo, Pasiano in kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang Obispo, Pari at Diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga, ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, Birhen Dolorosa, San Jose, imbanal ng Esposo, ring sablang apostol at santo, at tinupad king malmong kaburian, kekaban ng panahon, pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, igpang mayupayan tuto kagum ning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Bantu ne taping makatuki kagulutan ng Ginoo, manyawat tan sikanan, mibata king kasakitan, mamusan karing kaya katang krus. King panalangin tiro ng Ginoo tang Yesu Kristo kaya katam.
ke kami, ibiemo ke kami, hingal dongenin, at ipatawad mo ke kami, rinsalami ke ka, anting pamamatawad ni, karin mi kasala ke kami, emo ke ipay saul king tukso, ikabos mo kami o ginuging sablang marok, malugod mo'y pagkalubing kapayapan kim panahon mi, ban king kaso paningkya kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alananga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan mi hampon bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapan ng Ginoo, mantabe parati kaya kayongan. At kaya ka timorin. Daon tayo kimbalang metong yung kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya ko nga po. This moment in this body and blood of Christ, and salvation to those who receive. Nyo'ing ginutang Yesu Kristo, ing mi batang kasakitan, memusan krus para karingke katang kaligtasan. Mapalad tamo, itamo nga usanan, tanggap king kayang katawan. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkasmiyay nga mano mo, at kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo, dala na katangan sana kimbiyela nangga. Amen.
third Sunday of the month po ngayon tintang second collection. For the month of September, in kakatampong second collection, Indigenous People Collection, Mass Media Collection, ang po yung September 8 Canonical Coronation. Anya pong August, oran po rin kakatamong second collection keng 7:30 a.m. 5,494. Egan-agan na po may ka second collection tang 18,712. At wala rin pintalandayng John Mary Vianney Collection. Ang po pa ing BEC Collection. O hindi po yung kakatang financial report inyang August, yung kakatang income 398,768, expenses 299,441.62, ating net income 99,326.38 at ing 50%, 49,663.19 yung share ng parokya keng income, less the usual RQS ampong further studies. At yung pangmitagan keng net income 39,663.19. Ning pera for the month of August, maging lang 553,317.83. Kapabaluan po, our cluster mass o Dalo cluster on Friday, September 20, will be at cluster phase 1A with the group lead, ANF and EMDC as the support groups. The schedule is as follows. At 5 p.m. assembly and preparation at the church patio. 5:30 p.m. motorcade procession to the cluster mass venue. At 6 p.m. Holy Rosary. At 6:30 p.m. Holy Mass and prayers to Saint Jude and Our Lady of the Holy Rosary. At 7:30 p.m. motorcade procession back to the parish church. There is no Holy Mass in the parish church on Friday, September 20 and 27, as this will be held at the cluster area. Second, in preparation for the feast of Saint Padre Pio of Pietrelcina on September 23, the parish will hold a Triduum in his honor on September 20, 21, and 22, Friday to Sunday. The schedule is as follows: 5:45 p.m. Holy Rosary, 6 p.m. Triduum prayer, and at 6:30 the Holy Mass. We celebrate his feast day on September 23, that is Monday, with a Holy Mass at 7:30 in the morning. Veneration of Saint Padre Pius relic will follow. Thank you. Talakad tapo, kintauling panalangin at masusing bendisyon. Manalangin tam. Ginoo mananasan ang iting Eukaristiyang pigkalub mo kaya kami, ay impluensya no ring dapat mi at pamisip. Ang tabayanan na kaya sana tayran tuntun, king dala ning kekang Espiritu. Tiadwan mi, kinlagyo ng Kristong Ginomi. Amen. Ing kapibabatan, magdalang kanawan. King talasuyong mapibabata, ing banwa yang makapanaya. Ing ginuman tabi kaya kayongan. At kaya kaantimurin. Duko yung buntok yu para kim bendisyon. I Jesus e nagilutan ing kasakitan at pamaylasa ning kayang misyon king bie. Mananasan ang ing Diyos ipagkalub na kaya kayo inganti kaniting katapatan, kapibabatan at sikanan, at bendisyonan na kayo, ingig pa, at ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Tara, miyabe-yabe, tamong lumakad, king dala ng Jesus aginutam. Salamat, King Diyos. Magrasyang Domingo, kaya ko nga po. Magrasyang Domingo po, among.